Mag-sleep na ikaw. You don't want to sleep to mommy bed. Ha? Mag-sleep na ikaw, be. I love you. Ay. Mag-sleep na ikaw, love. Love ni mami, ay. Kalab-lab ni mami, ay. Ito. Sleep na. Sleep na ikaw, ha? Sleep na, baby, ha? Daiju. Sorry. So, sa sitting namin mga bada, bali dalawa yung rush ng Uniqlo. So, today, we are in Chinatown. Pag pupunta ako ng Uniqlo mga bada, syempre, yung hinahanap ko yung mga sale kasi mahal naman talaga sila. Pero sulit naman yung pera kasi so, sale Mama need to clean you. Mama need to clean. Later, I hug you. Later, I hug you because Mama is cleaning now. You play your toy na. Mom need to prepare for tomorrow. Sige na. You play toy na. Later na maglablab kay Mami good, oy. Later na maglablab kay Mami. Later na maglablab kay Mami. Later na. Later na maglablab kay Mami ko. Your toy, where's your toy? Oh, your toy, oh. Your toy, oh. Cause Mommy is so busy, you know? So, need to prepare your food and Junjun stuff. Right? So, you play and you do your life. Na. Na. Ang galing-galing ni Mami. Ang galing-galing ni Mami. Ang galing-galing ni Mami. Ang galangga ni Mami. He loves the heater because it's cool. Ang galing-galing ni Mami. Sige na, love. What food you want tomorrow, Apple?
lagi man na siya nag-follow kay mami, okay? Busy naman si mami mag-prepare sa food tomorrow. Na, you sleep na there. You sleep na there. You sleep na? You sleep na there? Waffle. You need to sleep. You need to sleep, baby. Ha? Ganito siya, guys. Kung anong ginagawa ni mami, siya sunod-sunod din. Ang galing-galing, ang galing. Ang galing-galing, ang galing. Ang galing-galing, ang galing. Ang galing-galing, alangga. Alangga ni mami. Alangga ni mami. Ang langga-langga ni mami. Ang langga-langga ni mami. Ang langga-langga. Yung player tayo. Player tayo. Player toy. Yan na. Player toy. Yan. Player toy. Sige na. Ah, player tayo. Yan na, player toy na. Player toy. Player toy. Ita. Hello everyone. So today, Waffle. So, ganito ako, guys. Ita. So, before ako matulog, i-prepare ko muna yung stuff ng anak ko, yung breakfast niya, at saka kay Waffle, para bukas, wala nang masyadong gagawin. Ayaw ko yung hindi prepare kasi gusto ko prepare lahat. Gusto ko prepare always kasi ayaw ko yung pag umaga na na-stress ako sa gagawin. So anyway, thank you sa mga nag-subscribe sa 1,000 subscriber. Salamat po. Sleep na, Waffle? Nag-sleep na. Nag-sleep na. Nag-sleep na. Any day. Ay! Sleep na any day ang baby. Ah! Nag-sleep naman day. Say good night na to them na. Say good night everyone. Thank you because you subscribed to Mommy Grace. You say, thank you. Thank you everyone. Say, thank you.